kaisa ke urutunga to luka yang way bagon in Pohnpei dan uya kupur kosan uya kupur toror kaisa kwat ranwat niat mas riesak payu paran kau no riekat riesak lemau ranwat uya ran kaisun uya kupur toror wat dalan ka katlamo dalak taiman katyang nan low iban pakitaran wan paron Pahrek and kakulian taiti ang lolo. Kalahan kong speaker dahil kupureo pa na iban barawan sansan. O coach samat subdi lapalap. Sadiran ma ko kalangan. Yayas parabot sudagin pola. Sudagin saymok. Sabol man gilimbok parabot sudagin wakla. Kailangan nirmaing samat ko labalap. Pwede ko puro magkailangan may yang teacher. Ababalikit para masakang yet sa bilu mo mo. Pwede ko sinatwad. Ural gan na tatsa. Pwede ko puro. So kanan kikaila ilo. Siya na mo pwede sa wal marlimbok. Maing samat ko labalap. So na may agot teach maras jaban ka din yang teach. Security secretary rotagi. Iran kadin parle sabol mar nelen kamarain nelen sarawi when yang aman teach sawi teach pasendak na lakong ki amarain ki at sumal puko an bano kailangan ko main samat kut labalab pasakan mo panangan sansal tapos sa sansal sarni ito ang labis sa kwayak ito di Iran kadin title sa karatawad o kadin sabol man kita so we have you for the secretary kapeng o kadin aspat ko Imaran sabol Maria Jesus Christ. Amen. Kailangan wan paron Pahrek so kailangan ng senator kan try kagaya katlanan sa matay uya kupur o iban po na sa chief clerk kung roll call. Senator Atsel Abram, Senator Kwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sonser A. Edgar, 9. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Pecherigo L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latorre, Senator Daniel Leben, Senator Edgar W. Licanet, Senator Tendi Tesua Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Errolyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon C. Knapp, Amen. Senator Nelfred A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitroy Simina, Amen. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan ni sansal magtry sa malman ko quorum magtry ka katlanan sa matay uya kupur. Namo na tayo ban katlanan sa matay uya kupur. Record and sansal Miss Floor Leader Abram o Senator Joab excuse ang uya kupur rangot. Ulian tayo tiyo uya sa matay sa karatan basic o kabing lab ang kupuran na nilab sa karan kay po ni o wow lab ang kupuran raksyo ko wow lab ang kupuran ni Shoko wow ko sa bulmalikan po nanalang po ng kanyay ko wow toro ron labalap kay tikoros ng balian tiyak umocho government wow niki Kabinan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph yang amoy Honorable Francisco Ioannis Lieutenant Governor wow niki siyong kopong labalap Honorable Nelson Joseph o yang amoy siyong kopong kan koros masaksit 18
Wow, Honorable Vice Speaker Michael, Pohnpei Honorable Senator kan Koros, lang Samoro, Leisho, Sericho, so masakan o lang kasumpal kan and way nan Chamberwood. Men Pohnpei Koros nan Chamberwood. Ibin men Pohnpei o kasumpal ke principal, Sombatang kan o Town School kan and one elementary school mayang pateng trail. Men Pohnpei Koros nan kalal, maslikan kalal, o nan way kan maslikan Pohnpei. Rakat o trail leo nan uya kupuran ranwot. Upoy floor leader o siyang pateng trail nan uya kupuran ranwot ay pagkita Vice Speaker and kakalwag trail nan uya kupuran ranwot. Kalangan Vice Speaker. Kalangan may speaker ay tungal ran mawan kapay payamaw ran lelawat kan kubromoy. Ang kombo ko ba Honorable Senator Koros. Kumugubro, kaya tungal sa karmasiguawan kakpuli sa pulmamuya mo tungal may paytaytan nilang. Protonan wasan malam. Mansang kapranwat man speaker, iman paligay tungal sa karanwapan kubromoy. Wow nagkikampa ka ba Honorable Senator Koros. Ibilman tungalan kay wow nagki nansaw sa tunon lang taw waliya pa isoko na ti Charles Armstrong na uya principal in one school. Tondotong kan Israel Pohnpei kan Koros me pato met ni tangka ba Israel ewan so murin met man speaker ay tungaran mawon kaping payamaw ang Pohnpei Koros naniraban Pohnpei taululi maslikin Pohnpei man speaker niwaw ipatungan sa karay gamu yung mumot kasambalwit kailang ka kapantala watawat and journal. Chansal kamagat sa Subliminal Vice Speaker, Koros mautum kamagat ang masani o masani so kamagat paitar o Subliminal watawat o alaltan journal kapantala. Vice Speaker. Mang speaker kamugubro pwede ansaw ma kami yang kak muitang yan patungan tungalan ke privilege o kapasa iraila kay mauyak Kestan Legislature mansang kapan ranit mas riyasok tayo riyakot riyasok lima wen kak pugitinan sa Pulmatile record speaker irail pukat melil serbukat patosang wen kiti wasakit waliya pataman matam Senator Mopik mauya matam Chairman and Delegation Senator Dionisio Simon Senator Alfred Latore o ngay o imanangkak sansal serbukat uya John wasa mangayo Senator Mopik Senator Latore patosang Iman parawan sab kita man speaker o kapasa principal mabluya waliya par nan isoko na tiyan wen kiti Germany Health Education Social Affairs Honorable Charles Armstrong na head of delegation patangi labelanda amustan pinakapmanet uya masaniyan aman ang Principal Armstrong atong serisan Jocelyn Salvador aman tuntutok Rochelle Celestine aman tun school Natson Emmanuel kumauda Baroda. Men. Aman tuntutok na kinsawa sa katito sarigan na pilpatang li Mr. Tension Santos.
Moana LD, Melchon Road, Sharon Alphonse, Aiche Llewellyn, Latamsi David, Amy Emmanuel, Danigan Santos, Imitain David, Makesha David, Rena Stephen, Shana Rose Amuston, Brianna Mauricio, Rayton Santiago, DJ Santiago, Dion Abel, Kayton Emmanuel, O Chanson Abel. Mang speaker, yei ral serbugat me Chowa Pin Kaisu and one elementary school. Iman pagiban ko promo yung mumoto talangka kasamugan rail o rail sampatang kanelo bulog. Main speaker pangka kaim sakala iman padawan pagiran principal kamu otong school kan niya elolobonin pelawayo patulim pilio aran kakawi ang somya tan leloto Perangkat patuan aral kabungkonat, kabingsak puegi lungko nalain, omomotuat akmaila patosang mancam paru. Iman kaim sangkilo bilukayong sarigan, nanti yang patuan momontotok ramut pemain neuran, amang kumail kanwalianti Senator Simon, Senator Movik, dan Senator Latoro Tengay. Takkan amang kumail tampaya mau sisto wasa, Magkumal bangka kuya, nanti yang amal school. Never keep up. Kalangan main speaker o momot ka sompalwat. Kalangan pa speaker ko yung mulian traitier o kape sa principal sombatang kan o sharing school kanan ngane. O kalangan yung kupura mo po kawait mabilisan siya kamu yung sirikat kalangan. Kaya kasi katla mo dahil ipan po na siya pa speaker. Kalangan main speaker ay tungal sakar sabal ipatungan pagi momot ka sompalwat ang kaktorak tiyang ira isu o walu. Yan siya lang mga kamagat siyang pa speaker kailan katiyan ng ba isu o walu. Anson katkilon to patong walong kamamataan ko sunat kan to resolution kan. Senator Simon, Senator the Vice Speaker Michael, Senator Koros Mauer, kay katla mo tayo, ipampleo po na sa Vice Speaker. Diyan siya lang mga kamagit siyang Vice Speaker, tayo lang katiyan ng Beisa kayo, wapag yung miya karyaman pa, men pagitak tayo lang katiyan po, ng Beisa kayo pa an order of the day. Ang tayo po ng Beisa kayo, ay po na sa Chief Clerk. Standing Committee Report number Pwuhng sa Kriyaw layan sa Kalmao mapit. Legislature pin number of keys sa Kalmao layan sa Kalmao sang Sound Medium Team Finance. Diyan siya may report word pan report out siyang committee and money, karadaban po na sa Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, kung tungalang diyan sa mga wabada sa umukamdin moni, ay kakatapat sa masa ng kasam sa karatang kabang kayo pinuwa may patuloy nilang. Ito nga wala pa ang kubro may Mr. Speaker, 1 to 5 Speaker. O rin ang Senator kan Koros, sibilman pati ang kupuran malwat kasam mo, Principal and wane, sumbatak may pati ang o irail, sharing school kan may
maluwat kasamoyangan sa matahil kuya ko por the session in mesang rawat. Ay Mr. Speaker, pada sa magkamatin mo niyo kamagad maluwat nuwaw karakarak kailan ka kuya ko por ki standing committee report o Pwuhng sa kriyaw laban yari sa klimaw. Chanchal kamagat san Chairman Carl, Koros mautung kamaguto masaniyay, Pwuhng masanisyo, pwagi pwitag tayo bangkatiyan ang masanibe. Miya masanibe, kamu Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, Bangko Romuy o Bangko Prakan Koros. Yaralap may Mr. Speaker, standing committee report o Pwuhng sa kriyaw laban yari sa klimaw. Itan kau mo dang ko senator yo bukisili sa klimaw laban yari sa klimaw. Pagpag malwat yan kamanata, uya pentatak yun induan ruwasin kabinaw. Ima uya terang-terang kampan muni o naman muni. Wan muni yun kamanamantar, puan kakapali, irail tuon tatangkanan public health, makin apple ban federal program, aray tungal salary kan, and yang akir President Pahrek limaw malwat kamanatar ong tuon tatak chorus and government words. O monuwat tuan kawil kan memiyasang kabinaw tarak-tarakan may patuwantar dan kag patuwasang nan sa matahil kupumatan ki healthcare premium. Imen pintungalan ki kan semua wo KPSM. So datang pukat at the chen aray tungal chen tatangkan mereka napali patuto sang federal program aray tungal tiyan tatak kinitawan sa matay patit makin cep Oktober terkawit memia Presiden Pahrek limawat niya ban mukit angkak puralaw cep ni Oktober and tiyan monuwat ay robot aralap met may Mr. Speaker kalangan ko hiya malagyan. Kalangan Chairman Carl, pwede KPSN report na miya sang remo. Miya ito masanebe, kamu Senator Simon. Kalangan ng kamu Speaker, unay pan patapatro ha, imen patawan, kaya ito sa katang kepo ni wow. Or walungan Pohnpei o kamkatong kubro ko gaya sa wai tungal sa katang kepo ni wow kakatapatro. Sapul mamimesay sali linggang may sa karangut. Dan malwat kayo ko na yung kape tungal sa katang opang komit. Pwuhng 5 floor. Honorable Senator Kang Koros. Ran turur wat implement wiya tungal sa katang wow. Pwuhng principal yung sepulun wala. At tungal tuntatong kan. Apela lirail po yung kaisukan. Ito ko lagyan sa umaurang Pahrek State Government Panwat. Speaker, imen patawan, kasalita ito ko lututong report. Abwasagis pa imen patawan pitong kima, masan pa uyaw-uyaw sa essential ng report. Essential me kawid me miya sang Committee on Finance. Epit, biyak kisin laping kaskis me patawan. Kompan patuan no ngaramas man mamiyo lapin mamiyo ang sawot karawot ay pansali ranwot halakap ay pansutro at tumalsali na kompan pataki yung light ay pagkaksansali po na kami sansal ng reporting committee apoltan fiscal year 2025 iralkan may kumpay-pay isang federal grants may sotro money 45%. Rangot kamti kawit legislature ang kamanalawan mo yung sang nan money makin fund yung money ang insurance data healthcare premium dari ay tungal pita ko fiscal year 2026 imun matmatawad kami committee district kawit health and kaktuwat special education may irel kung totong kan may pwede loud lang aran transition lang ng sector. Okay, rails to the talk may tatok across all programs from kag transition last sector. Po sector po kaya aran tungal 45% po kag free of federal program ko. Po federal program ko kag fine iray meluwadi ko aran salary yang aki aran tungal 45%. Or mo imen
Patuan ta po isyota patuan nan report wata asoma committee finance report bilang special education irama pitu wata met mainen parakui mawamo ma masan palle lab man miya apol pa rako ko ay so yung mood lekin met kalangan speaker. Mr. Speaker, Rani floor on turn finance magak sa wasairan kabunatua na kabunatua. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wasabal Bangko Pwuhng o Bangko Pwuhng Kares. Kapeng kakawit miyasang Riya Representative Simon Pwuhng itotog miya irapali Israel chondodog and kampang kamarain. Ito kubu-kubura mapilmiya ang nawat. Pwuhng atay bang katiyang nan katiban sa matay pwede din Riya kitresa kuno nan wikwat. Ay kapara warga me iraw ba na po. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl, Senator Perez. Mr. Speaker, mo na iban yam patoy men patan komuniray kan matiangan yai tol sakratan kapeng owa ban kuburan sa matay board labalap. One komu Speaker Vice kabatayang riyan po members chorus obil to na se Israel serikan o pematangkan dengan Israel. Pembelian sewoto biaya Tuhan Ramawan Payamaw Israel kan BTPN sebagai radio station dan social media. Iman ada motion dan rojang temasin ban report. Pagkawan isa kriyaw may sabulman kita. Namo na iban po na sa kamaguta, may kupurin po na sa mga Senator Edwin. Lahan Speaker ay tumalwa kapatapat mungkin kami. Vice Honorable Member kan Melel, Israel Principal o School kan yang datang Prime Minister Rani Pohnpei kan koros pasakan koros. Mr. Speaker, mo imen already to kawit, mo in essential mo menan report kawit na muni wat tay kamanatar ansu kisamala. Mo imen already to kawit ong ansu mo tay kamanata kaya tawat matmatawon 45% to katoyor lole. Porque o niyan sumutay kamana tao intentional taylang kopralang eso matmataw mamiyaw tatan tapsang ni tabin fiscal year wat mo ikatuan tatamet porque atay proviso mo tay katuan na yang nan pilu ansowat taylan retroactive kuralang tabin fiscal year wat ma teta me kudai la palita anso wat anso sutaita porque atay ban retroactive moni oriau Mr. Speaker sensal me chairman bil kasaleta o sensal na report me ban batosan ban healthcare premium fund remote tami men batuan wogi tawat iwasame ban bil source sanger ban healthcare premium moi even ale dito ka wait porque moi dental healthcare premium we are restricted fund yo me nanan sogan mo tay bang kan tong ke wo gem na ban wir percent budgeting Pohnpei state apmele ban healthcare ingan sogan mo tay bang mokmokit ko wait ai mer me menala ka wait porque Yugis ponopon ki dan ansuma katail apali 45% o ni ansuma katail we are restructuring the salary kan iman matawa me adjustment ka miya ro mo sesa tama katail le lanso da tail masani kita 45% we are game adjustment ka miya Ito na Thailand continuously mentioned 45%. Kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Edwin, chancel may mayor motion and return to masin pang magpupurin po na siya chairman Moni and kakaway taktrail yapan po na siya. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga wasabal Bangko Pwuhng o Bangko Pwuhng Kares. Ito nga lang kapeng Pwuhng kalalabang kawit na miyasang Senator Edwin nan kawit kanan tamatay taragtaran kambangan Moni o kambangan Rosan Mau
Monuwad niya kamanamanta kubukupura memia ansawo and kakchep appointment 45% sang ran makosan ito kamanamanta patola. Area niya sumara check personal action in contoh tangkan. Ada tiada tu me ikisen monu bukat me kosanet mo ita kebenaran kenat science or answer makran deleto ada kan kaporayang nan kupu bukan kapali tatau bukat dari poe kumua rakamelele o sa mukamtin mon biliang kamelele me koneng ton tatau bukat arai tungal kosutan poinen tatau kan tuai to chorus met cepak tope adjustment me bang yang patet muren met patola Rambang kau itu temur. Ang mo ni mereka mana-mana sudah mencair masuk pergi emia out of ben source wo mereka kapal itu takut. Ani ansu marabang uya analisis mo ni kan me peita o grant kan me reimburse ang nasa matail temban mo ni aramban ut kau itu tu. Uya pen apelan mo ni wat pen kak leu puralau au teta sama dialect terpimian. I kapor-por ke me kawait me mie nan report itar dialect kat lau ya kamanata kamutang ko sa network. Irekan me pan ele mie pe kasal bawa bukti bang kediang nan karong-karongan patet transmission nak ceptal lakap. O kemban mo ni kemban rosan mo bayang patyang tail. Imen kapor-por ke me irekan chorus me ban kit contoh tangkan chorus ang apel pen person pa sa lemau nantian mo ni ria ketu resa kono laban kakau itu tail ang tame patu bang kupura tail imen mau karak-karak pagi tail sa bul man kupur mau o kamana ta kau matang ko sa network ay tungal sakar mesik ke terutun mai tungal kau so del wasa makupuro mo to kakalangan. Kalangan Senator Carl Masular ay panganpon sa kamagat channel tungtin masin pe masan saler karyaman pe miye karos mautung kamagato masani ay uang masani so kamagat paita tayo tungtir masan pen report number Pwuhng sa Kriyaw debenari sa Limau karos mautung report what masani ay Pwuhng masani so kamagat paita tayo sa bulman kita report number Pwuhng sa Kriyaw debenari sa Limau sang Committee on Finance. Speaker, Vice Speaker, kalangan speaker, wow, ay tungal sakarin mo sa pal, wow, ibatawan sakarin komyung mumot kasambaluot sa ilangga place by standing committee report number Pwuhng sa Ksulu labiniyal sa Limau. Karyaman. Chancel kamagat siyang Vice Speaker Talent Play Standing Committee Report number Pwuhng sa Ksulu labiniyal sa Limau pan sa bulmatay Standing Committee Report. Pwede kamagat wo miya karyaman pa iman pakitak Mylan Play Standing Committee Report of Pwuhng sa Ksulu labiniyal sa Limau pan sa bulmatay Standing Committee Report. Makoros Place here ay panpona sa Chief Clerk. Standing Committee Report number Pwuhng sa Ksulu laing di sa Limau mapit Legislature Bill number Riapkis di sa Pailaing di sa Limau sampai sabun Committee on Finance. Kalangan Chief Menpilpona sa Committee on Money Melal Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Pwuhng kak peleu pada sa Committee on Money ay kaysa bali sa karanwa ban ko promo yo ban purakan koros. Wow, karak-karak kamagat malwat sa langka kuya ko purki Standing Committee Report of Pwuhng sa Ksulu labiniyal sa Limau. Chancel kamagat siyang Chairman. Pwede miya karyaman pen kamagat ay panpona siya. Koros mautung kamagato masani ay. Pwuhng masani show. Pwede ay poitak tayo bangkat yang nan masani pen. Miya masani pen Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Ay tungal wasabal bangko promo yo bangko purakan koros. Niyaralap Standing Committee Report waditan kamotang ko sa net. Riyo ko silisak payo labiniyal sa Limau.
Tatawag Pwuhng kawait sang sa matay executive melel kampan moni. Yaralap epit kamaulan sa matay wasan peitin sto sa o nakailan mos mepato pics. Nan riya sa kriyaw wan moniu kamanamanta buwan apali tatawag ninduan maluwat song wairang kaunabatan ranin mo mo. Tatawag sudah makit nantian moni. Muro ito sang mo maluwat pilaw kamanata ko sunat songan amend ko sunat kamanata moni. Niya so ko sunat tuwag kamanamanta produk wo makit. Niya so produk wo masakla ap katirak ta ko sunatin real kita sa kriyaw laps. No, kusunod mga pali product what murin niya patawan reappropriation ninduan ruwasin sa matay kusunod din moni reappropriation sa kakuyaw yung moni malaps ya kaway din sa matay kambahan moni kaway ko moni what pat patot amal what ang kakpiliw ta kamanata kusunod what para ang kaktolo paliasang uya pentatangkan maban kamagid mo nuwat sang nan sa matay kupulap te kupu mapali pay road maintenance pan kakapali alang pali mawiyayar product to council and tete pan program tatakot wiya tatak pin eupenayo nan bungan tamu kamatin moni o kampan moni ele ito wiya pen tatak me kawit pesang sa matay son kawit kosenet kan and kakapali tatawad maluwad pa piliw kamanata ko sa netkap when kamanata monuwad when kaktatawag kalangan may Mrs. Speaker. Kalangan Chairman Pwuhng kawewan report miya masin pen Speaker. kami Senator Perez. Speaker, itong wasapal. Iban padang itong Chairman Finance i kapanggi itong ta report niya. Ong submodile information and capital pattern one tatagot na uyawi. Kita learn submodile lesson o ni kamanamanta mo ni pan PRM o dahil pilwewagir na iyan sugan koros magdahil bang kamanam mo ni pan PRM dahil nga kataman patuwalang proviso yu. Kaya kita tagot can we have process review and gag Ansu Goros and Gag proviso and Gag Kabatayang and Gag remain available until fully expended. Iban we had a motion in terms of the Masan Pen report number 286 level level Chancel makamagit sa Chairman and Chair ko tayo rutung itin Masan Pen report Pwuhng Chancel mamiya kariyaman pen kamagitay ban po na siya karos mautung kamagito Masan ni Pwuhng Masan ni Show kamagat Pwuhng tayo tungitier Masan pen standing committee report of ko na isak silu laban niya isak limaw. Paros mautung report what Masan ni Pwuhng Masan ni Show kamagat Pwuhng ok tayo sabulman kita standing committee report of ko na isak silu laban niya isak limaw siyang sabulman tayo committee and moon. My Mr. Speaker. Kami Chairman Court. Kailangan may Mr. Speaker itong alwasabal ban ko promo yo bang ko purakan paros. Niwawo karakaragi men kamagad magteka kamalin la pinanso. Niyo report mapil karwaru o ewiya inin panda ito kayo kailangan. Pagpag yung sang Chairman Carl talang kamal tila pinansyo Pwuhng miya kariyaman pen kamagitwo ay ban po na siya karos mautung kamagito Masan ni Pwuhng Masan ni Show kamagat Pwuhng dahil kamal tila pinansyo mawong tayo Senator kanan Pwuhng principal o siya rin school kan.
Payo labinial riya sa Kalimao ng Kalantor. Dan sa mga kamagit siyang Vice Speaker Michael, pwede karyaman pen kamagito, miyay, right ban po na siya, koros mautong kamagito, masa ni yay, masa ni so, pwede paita, iban pagkita silent place, standing come to report of kuwan isak payo, labinial riya sa Kalimao, ban sa Bulmatay, standing committee report. Makoros place here, right ban po na siya Chief Clerk. Standing committee report number FQ when isak payo lain di isak limau mepit Legislature pin number FQ lisak walu lain di isak limau sang tesau committee finance. Kailangan tayo kagan katiyanan masinipay pan po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Puyan kag pleo pada sa mga kamitin mo ni. Kupura buhin kaya sa bali sa karanwa pan kupuran Vice Speaker o pan kupuran Honorable Senator Kadkadaur. May Mr. Speaker, nawaw karagrak kamakit malwat yalan kag kupura standing kami to report o pukuha ni sa payo laban niya rin sa Kalimao. Diyan siya lang mga kamagit siyang Chairman Carl, koros mo itong kamagito masa ni A. Oo, masa ni So, pwede A, pwede tayo bang katiyanan masinipay. Chairman? Kailangan may Mr. Speaker, niyaralap standing kami to report what itan kamatang ko sa netro yung bukisli sa kwalu laban niya rin sa Kalimao. Apali men KAPWARESOU me patutong malwat melel pan kupuro mo may Mr. Speaker ne February riya sa gisu riya sa Kalimao. Yan so men KAPWARESOU lalato kamiti taulaw tapiyata karong o puyak sang kawait me one morning magin kakapali kami sansal nan men KAPWARESOU kakata mimi atinan kupu mekin patulalan. Kaya ito agis Senator R2 the Chairman R2 withdraw tatawag sang nan kami ito po karong-orangan play uyawin. Niya so withdraw karong-orang uyawin kami ito luka ito tarang kampaan mo ni o irail kan makapali sa matayal EPA the Environment Protection Agency. Niya so makarong uyawir may Mr. Speaker kasi tayangar committee me one peg me tunan men KAPWARESOU what ako nang malwaten yang lala paliata nuwan matang koros kan what take tayangar nan tatakot niyaralap peg me miya one moni you one kag patota me we patunuan dala nen lemakit when apali isaben Israel port kan ninduan ko sa net cup mawugitalar isaben Israel port kan and sa matay government patosang tala riyasak patutang tala isisak limao eo meeting sansal nan patetin EPA niyanso may kamanamanta sudah kin tatawagin sa matay pulag walu ibu sa patuton pukat kin kakuyawi nuwi nialete o murinawan tatok eleyang niyanso me pagpagwat kapdalongan February one mon mara pagpagi patunuan tala lemakit niyanso makarong uyawi karong uyawi nan week tayo mawawagi nan lukapen sumbungan mas eleyang kawait penamamiya o utut pemiya sang sa matay kampaan mo ni maluwadan kamanata o kalaute sang mo ni mapanapali overtime in right to tangkan makinapali soap sang dala limagit ang dalanan wagi wanawa mapil miya yer muren pagpagwada pagadalto elayang ananwa laut sang dala limagit dari ni yaralap kami di pagpagmualwadan kakamanata muna riyawat, ayaw mapatpano nuwan tala nen limakit, ayaw patpato nuwan tala nen. Kayo pa napali 7-4 o kariyaw napali overtime ka nen, right on the top. Ay, sa report my Mr. Speaker. Speaker. Kailangan Chairman Carl, miyata masa na ba kami Senator Simon? Kailangan ng common speaker, kosa pa rin sa karatani. Wow. Speaker, ang essential may tumalagi ang tataplan committee.
Ay tungal pita ko sakis men pakitam din kakawit pwede so itara na ito yung kakrop-krop ay so may so pakan kindalata Pohnpei direct on the company PA point winner so karena kita mungkin makaksensan Kalala ba, Senator Simon, kamera na committee kakawit, committee chairman, Kailangan may Mr. Speaker, kapunggi kalalabagan kawit na miyasang Honorable Simon. Mr. Speaker, ang clearance koros maganuyawi. Israel, scope kan, hindi na rin kinewang aray itong alation kan. Makinapali, isaban clearance. Nan sa matay ko sunod, makawata EPA, may itang Port o EPA and kawata regulation. Maban apali fee kan chorus mabangin lodi sang nitotok so deliverable ma EPA bangin apali non regulation niyan so ma fee what can collected dagan patulong nan sub account view dagan padawan sanitation fee I monuwad maganapapali isaban overtime sang mass patoto leleto nan administration what peche kanini uyawang regulation o kusunod may tata regulation what o ele leben pato the kawit may pato nan regulation maapali regregtan fee what aid wasaw aid ni regregtan fee so the kawit uya panapali overtime ele yang kusun dikap miyan nan administration what regulation and kak amended when kak may tayang fee what napali isaban overtime kan mapangkin niya. Tama pa ito pang kukuratay, maluwat pa ang kamanatar, wan mo ni wat, akaker, apali overtime ni right on the tongkan, right on the tongkan, ninduan we have an overtime, maganapol. Moni in overtime, kun patulong pa all others on EPA. Mamuniwat pa kamanamanta, kumkurmak, manuwad pa ang patulong pa ang personnel. Nan sa material kosantin budget ang office chorus, takamba chorus, muni maganapali overtime kung patosang pa ang personnel. Ay kawid mamiyasang sa material kambaan muni, wad monuwo ang kamanaman long ate pa ang personnel, aramba napaliki, overtime kan mamiya. Ang kainan land regulation, amo rampan pukogi. Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker, di menbaruan kapenggiang itong chairman robot mo kami. Nekot may menbaruan kapadayang muna iban parong ita kamukit. I kapenggi kamukit magdahil kaceng lole. Mayroon long tatawag magdahil panabali ranwit. Pwuhng in German in Committee in Environment na leta magituan na tawag ranwit. Iman kurang kaparayang effective in sa madahil rules of procedure essential layer. Masutungong in German no? Asiriban mukit. Yang nagarabe man paron uyata kamukitin. Kaya nochang timasin pen Report number Pwuhng file recycle mau sabun. Yaman. Chancel में मेयर कमगित मेयर टाइलर रचंगति मासन पे कोरस मौटुम कमगित मासनी ए Pwuhng masani show कमगित पैता कोरस मौटुम टाइलर सबुल मान kita report what masani ए Pwuhng masani show कमगित पैता रोक टाइबिल sabul man kita report number Pwuhng payu lebihnya recycle mau sang committee and finance. Meter report, masalah report, Evan Police Vice Speaker. Chancellor mau kamagut sang supplementary Vice Speaker, Fokus Karya Mantan kamagito miye. After Cholak Tiang ng basic payo, yay bill calendar. Maparos katkatir on bill calendar, Evan Police Chief
Legislature Bill number P Silisaklimau and Saklimau Bill for an Act, amending Stelo number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Uniwatawat kayo. Madbonature Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bang kupura mo yung kupurakan koros. Nuwa o karagrak, pada sa mga kamitin mo niyo, kamagat maluwat kailan kak, uya kupura kayo ang watawat kayo. Kamutan ko sa natriyo, bukis di sa klima, wala ba niya sa klima? Eh, kailangan may Mr. Speaker, kamutan ko sa network, nintuan, standing kami di report o pagkuhan na isang riyaw, wala ba niya sa klima, mamalwat ka manatar. Pagkumalwat yan kak, kapadayang nan, kawait pen ko sa net, dan sa matahil, tiyan mo ni wat mapali kamban rosan mau mo ni yu mamalwat kamanatar wana pali person pa sa limawan irait hon to kanan kamban rosan mau me apel ban federal program mo nuwat an kakapali irait hon person pa sa limaw pura latchep October jadi dan kak tua di irait hon to kan koros magtay kamanayang person paisa limaw nanti yan monuwat. Niyaralap kaumudang ko sa network met my Mr. Speaker. Kailangan Chairman, pwede kapesyan report. Kamuy pa Speaker. Kailangan Speaker ay tungal sa karangwa sa palban kubra mo wano ki honorable members o koros. Main kawaway siya sang rin Chairman na women and reduction sa ng request. Ele kusun na duwa manamala apalagi apal Pahrek eso to porque floramen menyo may talong abubukat iga sambalin kawit niya ma floramen men kawewe ni kar tempra lang kamti penutan sa karayam irawat rasa kak makut lelmet o kamutang kusunod prolong pengkak apali o ni tolong labin pulay gay makan kakan kasa kerlamuri o apal Pahrek ito ang tatangkan paro. Arisang ni Karabaw may Speaker, iman padawan mo yata motion na rito kadimasan pa. Kariyaman. Chancellor mo kamagut, bimiyayar, o pwede miya kariyaman ben kamaguto, iban po na isa, koros mo utong kamaguto, masa ni ay, Pwuhng, masa ni so, kamagut po itak, pero itong tier, masa na ben, kamamutaan ko sa natriyap kisilisak limaw, laban niya riyasak limaw. Kaya ang katiyang nan, watawat kayo, koros mo utong kamutan ko sa network, masa ni Pwuhng, masa ni so, kamagut paitar, o tayo sa pulman gitar, kamutan ko sa network, nuwatawat kayo. Kami, Chief Legislature Bill number P Silisaklimau and Saklimau Bill for an Act, amending Stelo number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Kung nawatawat kayo. saan po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bang kupura mo yung bang kupurakan koros. Ipilaw bata sa mga kamitin mo niyo kamakit maluwat, kaya kak uya kupura ki ang watawat kayo, kamatang ko sa natriyo kisilisak payo, laban niya sa klima. Chancellor mo kamagut sa Chairman, koros mo utong kamaguto, masa ni Pwuhng, masa ni so, kamagut na paitar, at abang katiyang nan nasa nabe. Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, kamutan ko sa network, nintuan, standing kami di report o pagkuhan na isak silula, baniyari isak lima, mamaluwat ka manalar. Pagpagi, kamanamandaan, wan moniyo, wabado na wan dalaw, lop, silinan wanakit. Kagpadosang nasa matahil, pave road maintenance, wan napaliyala project yung magdiyar. O aptiarag tamurim, wan mo ni makamanaman daw laps. And then, kawait wati, kawait pa naman miyam, nanbungan sa makamatin mo ni, o sa matay kambahan mo ni. Desangon ko sa net, mabil ka kasakar lang mo rin, ko sa net mapitata mo ni.
Ri kawarwar gum ay char kawit kan mamia dalam kaketiang nan watawat kayo. Kalangan may Speaker, Chairman, pwede kabereso pen kamutan question na kamu Vice Speaker. Kalangan main speaker salama me jalapkan kaci standing committee report kawe te korosmia. Upui gua tawat kayo. Aiman berawon niya tak jalan kau dengan sampai. Pag kamagit mayor o miya karyaman pa ipan po na siya koros mo utong kamagit o masa ni Hey, uwa masa ni so kamagit paitar tayo utong tiyar masa ni pa koros mo utong talan sa bulman kita kamutan ko sa netriyap ko silisak payo laban niya riyak limaw masa ni hey, uwa masa ni so kamagit paitar o tayo sa bulman kita kamutan ko sa netwood nawatawat kayo kamujib. Legislature Bill number officially sa Kuala sa Kulmao Bill for an Act, amending still on number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Uniwatawat kayo. Kailangan man po na sa Chairman Carl. kalangan may Mr. Speaker. Kung kakpiliw tungalan kaya sa umaw, pada sa mga kamatin mo ni, ay kaya sa bali sa karanwaw, bang kupuramuyo, bang kupurakan koros. May Mr. Speaker, niwaw karagara kamagat malwat yang ka kuya kupurki ang watawat kayo kamutan ko sa net LB number 3 officially sa Kuala laban niya sa klima. Riamen. Saan lang mga kamagat, koros mautong kamagat o masa ni yay, uwa masa ni so, pag yay po itak sa ibang katyan ang masa ni po. Niya masa ni po, kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, niyaralap kamutan ko sa network ninduan standing kami di report o pagkuhan sa tayo laban niya sa klima, mamalwat kamanatar. Pagbago mamalwat yan kakamanala, sa kamanata, wan mo na riyaw, nasa matay, budget din tiyan mo na what mapali EPA, the Environmental Protection Agency. Pan personnel, wan jalanan, wan kakapali overtime kayo, mawaray lahat. O pan all others, nandimagit, wan bil kakapali, isa baniral port kan, niyan so maragan, padro ba no, uyara itong aluyalamalam. Jalanan limakit. Pwede kawit malalatong malwat magid nan February ranwat kay kadkadaur pon imun sumbungan mas ay kamelala magpura tay meson kalang kakadla mo tay lo apaliata kamotang ko sa network ang watawat kay yuranwat kalangan may Mr. Speaker. Saan lang mga kabereso sa Chairman Carl, niya sa masa ni po, kamu Chairman. Riamen. Magupurin po na sa mga Chairman in Environment and Climate, Senator Ay, Arthur. kalanganan ko brawi, Mr. Speaker, ay tungal sa karadaan, wow kapacapat, patiyan sa pulmomoy na siya ngayon nila, melal, wow nung komoy, melal, wow nung vice, yung ngayon honorable members ka, no, karos na paypayan ka child. Mr. Speaker, ibilmen, ulian dik, Committee on Environment, o uya sa karadang Pwuhng lapong melal, Chairman in Finance, o Committee on Finance, pwede, sansal me pulmo me uyawiyang kamumutang ko sa network ay min bagay ko lang kak ruchungiti masan ban kamumutang ko Riaman. Masular, masa na pa ipan po na siya, kamagat siyang Chairman in Environment, kaya rutong ito masa na pa, koros mautong kamagat ito masa ni yay, uwa masa ni so, kamagat po ita, kaya rutong tiyer masa na pa. Koros mautong tayo sa bulman kita, kamutang ko sa network yung pisli sa Kuala, laban niya rin sa klimaw, ang watawat kayo, masa ni yay, uwa masa ni so, kamagat po ita, rutong sa bulman kita, kamutang ko sa network, ang watawat kayo. Kamu Senator Simon. Kalangan kamu Speaker, tungalan kiwawan sa uksit, o kagawawat Chairman ng Committee sa SAP. Nang patong yata kamu kadiyaw, ang kakutro, kamutang pasinet ng ba, silabis bisak tuwaw na piniyari sa klima. Riamen. Nansyan kamagat yung sa Senator Simon, tayo withdraw, kamutang ko sa Rio Pisilisak Tuaw, sabi niya Riyasak Limaw, masahin na ang kamitin siya. Wagi yung miya karyaman pan kamagutway ba ang tunas siya. Koros mautong kamaguto, masa ni yay, uwa masa ni show, kamagut po ita, rukdal withdrawyer, kamutang ko sa network, siyang kamitin siya, o kamutang ko sa network, patpatroyer pa ang kupurkan. Miyadre,
try kombal mami.
Na tayo komalti, tayo withdrawal, kamutan ko sa net, riyap kisilisak tuwa, o laban niya riyasak limaw. O mediban, leo po na si Senator Simon. Speaker, kosa pala ito nga sa karatan wow. Speaker, member dong nuwa, uyata kumagadiya wang kak place. Matang ko sinit ng basilipis lisak tuwaw na pilyari siya kamautaan pil calendar. Diyan siya lang mga kamaguto, paros mo utong kamaguto, masa ni A, uwa masa ni So, kamagut paitar. Speaker, Kami, kay Speaker. kalangan man Speaker, ipatuan sa karego mo honorable members, niwa paki o sa campaign finance, yan kakwarang withdraw. LB number yung kriyasak tuwa wala penyal riyasak limaw sang campaign finance. Kariya man. Diyan siya lang mga kamaguto, paros mo utong kamaguto, masa ni A, uwa masa ni So, kamagut paitar, tayo bil withdrawal, kamutan ko sa net, riyasak, riyap kriyasak tuwa, o laban niya riyasak limaw, o kamutan ko sa net, what pil, pagpatuyo pa. Speaker. Kamu pa Speaker. Kalangan Speaker, niwa ipatuan sa karego mo mumot ka siyang balwit and ka place kan pel kalantar riyab LB number riyab riyasak tuwa wala penyal riyasak limaw o ap tawyang nan uya palakap. Kariya man. Diyan siya lang mga kamaguto, paros mo utong kamaguto, masa ni A, uwa masa ni So, kamagut paitar, pag kamagut riyaw paitar, ay man pagkita kumailan place, kamutan ko sa net riyab kisilisak tuwaw, laban niya riyasak limaw, o riyab kriyasak tuwaw, laban niya riyasak limaw, basa palmatay. Speaker, Bill calendar. Kamu pa Speaker. kalangan Speaker, remember doon yata kamagit siya nga kamal pisa na uya lamalang pron sa palinan molwot lakap kulakitsa. Diyan siya lang mga kamagut, siyang pa Speaker, amunay ba po na siya kamagut, miya pa kair sa chairman kan. Kamu Senator Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa balbang kupura mo yopan kupurakan koros. Pwagi kosandir meseshin pan tuus lalakap ay menen sansal ranwad me pagkadar basa ngin look we are wrong kembang kamarain kembang moni kembang kosod mau oral kan makonangan patian sama tel korong-korongan kaunabatan pati transmission nak kemudian kambak me pana pali sama tel pati tingriya kitri sa kuno ansansal me tatago bangko susang ay lakap isak o kami di ba na yung chief clerk when kakalalang rail yad makarong-rong pukat paano tuyawin kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl, Pwuhng ti pakair me chanchalen. Omoy na ko na yung talent pilwewa pa na isan kaya tayo uyak purnan uyak pura ma pan miya karong-rong ang tayo katin wewa pa na pagtalan kagan wewa pa na nan uyak pur pagtalan kagan kosa na ito magtayo man sa pal pa na pali tayo pan komal ti pali po karong-rongan sabal matay budget transmission kak ang kaktaula. Kalangan Chairman Carl. Kamu Senator Latore, Chairman Latore. Muna ba yan patuay, patuang kupuratan kapkaping tutay. Ibu ni wang kak patuang sabul mom patuir bang tuan rai ko bai tigo. Wang kun kamu wang tu pai, wang tu yang aku sentuh tang. R&D clock 12, Chairman Bill Pagpago, Vice Chairman o member ka ng yang patreng clock 12 lakap. Kamu Chairman
Arjui. Kailangan ng kubraw Mr. Speaker. Kesa balay sa karataan mo. Mr. Speaker, imen kurang aja kalapulupa sa bulungan mo task force magkukota kung napali resolution pit nuclear fallout. Task force melel member Carl o ibilmen bagi ren chief and kakto sayang member Kalan o member Musashik kulak walo naman siyang organize o bit kurang tulanan rob kan mabang uyang mabit nuclear fallout na child kamananan resolution yun uyawi ikayon ay pakair ma garyaw Mr. Speaker imin sakar kita o mabit video clip yun environment o climate relation song sponsor ng kawo tas story plastic video clip o nabataro iminal kawit siyang melel option speaker o nabatanger kaya lang kak turnover video clip o niya sila sansal ma audaban video clip o pasantasang workshop in solid management mawiyawi o USIT na kawit ki sampa resto kawit ki sa Pohnpei kawit ki sampa na kaya lang kak yang uya public awareness ong mabit plastic naging isang ton sa Pohnpei lali ko o imin sansal ma iray bilwewe yang melel owner and producer video clip o puen kak mia copyright ong sampa yang kak yang sawas o promote uya public awareness ong story melel plastic ka video clip ria on pataro niya sila makamamatan entity yu me uya translation ong masen Pohnpei ria on patan niya sila klok silo ma me ko ta yan bilwe walang melel Micronesian protection pa Israel mauya translation ay much may sakar kita Mr. Speaker. Kailangan Chairman R2 Sansal mapakair committee in nuclear fallout kula kwalu lakap uniyan sa water chairman bil pakapakair ki handover in video clip yu mapitata makalagalin sa kamakaltan plastic Sansal communication yu yale tisang chairman R2 me kamumutano handover ceremony clock silu niyasil wasat red trail non-conference 1 maistrupan patrawan Pwuhng o mia sisakaw ceremony yuban uyaw morin handover ceremony o rikalangan din Senator R2 kaya pileo katamane ang yaime men KPS clock silu niyasil non-conference 1 kailangan mia pa kayo sa chairman Chekan Masularay pan po na siya kamagit siyang vice speaker dahil kumbali siyang uyakupur o siya paal pa ng lakap kula ko siya. Karos mautong kamagit o masa niyay uwa masa nisyo kamagit paitar o kalangan ng senator ko karos kaya bang kumbali o siya paal pa ng lakap kula ko siya.